ai sum khanja wani ko ngasai gi akoi gi marak sida ngasai gi narrative se kuki chin narco terrorist hai kan ko militant sing originally narco terrorist oiba khulai pairaga militant sing su tawnaraga leiba kanguna suppress tawraga thamba yellow fruit fighter ngasai gi nga mayam kan khanariba 1800 AD da lakiba hai tare ne ko sigi mayam siga division tawba yabagi timing ama phadana phangbra na ai wakhana sumai khalle ko maram di kaino ganda originally leiba manipur da leiba leiminaba fruit sing je sigi manungda akoina hoji am kan ngangnariba 51 bezer ga ngangnari se sigi mamangda lakwa nattaba sigi marakta changpa karana india government ga su tawminaraga golden triangle sidagi drug and other narcotic substance ki business tawganda arms and emoji manipur da pusalaga safe haven amoina oina manipur gi lam kaya je sijinai haise sidi akoina haibada community amna kakpa yaroi da wa ma oi hojik su oiribani sigi example ma haike ko fezol da chochanpur da absolute peace hojik leise absolute peace only moi phagi be mi do lokto haibagi rally chochanpur da chakki natana border area da kapa hatpa kakpa amata tawti generally only akoi chief minister natraga manipur government gi representative na chochanpur natraga fezol natraga saikot natraga anywhere chakke haiba matamna adai do khaktang moi protection noi lakpa yaroi kot yaroi adu adai tawbo wane ba even chandel technopal ju absolute ne moi leise hojik aduna nahan gi thodok thopam si senapati kangpopi sida leiba nasai gi somehow governor gi ekebala gi matamda some level da porakraba step khara hai tai lokot kraba step khara ade movement gi kari gi then under ki chief minister sina mana senapati chatluba kholuba sugumba step macha macha khara se sigi step macha macha khara si gi marakta demographic kano se movement je yamna clear oiba picture ama tawbo yana ba adugumba shoot ne na aidi adugumba ambush ne laweba khoi gi wena soi jaga sida amu yeng doi se kaino ga na ambush tawre tawbusi kanana chatari no su group kaya lay jaga adai da ko then pistok ta lay group kaya lay ado if moina nate haiba targati somebody is still moving with arms and ammos si sakana khamum thokta trong lowi tok ta moi kano akoi ki kahani operation chathai na moi masana haijabani but till now operation is not successful ko no mitugi operation do no mit kya ni chathagi bano helicopter do na mi kya pugi kai da operation da kai khuni chathare details of operation jeng asi ba moina public o henry ba sima clear oina se ko then secondly choro gi thok ta su choro namli wangli se sigi thok ta su external aggression have je moina yadre phare ba but who was those people kana kana no adu changami do manipur police ki madu level last police station do sp ki recorda mi kaya changami kana no moi where about kari no khulai kari porai mai thaw matamda kari position da mai thaw no sisu public ta natraga media da manipur home department sina till now clarity am ta leite ba sile ko last ta hojiki hojiki ta kano ki tupul mana ki thodok se sida su shoot out se tawre ba ko operation tawra tawde tawi har to jala kalai dei tawi kadom da tawi kadom da ki question lei railway gi mayam lei nei officer ti nyam lei ra jane adu da hajiki je tupul tunnel gi makha chafam adai da orang ne ba koi hoji last tunnel ma sai je simana orang ne ba sigi pochi da sum chathara kanda asisu operation chathabra kana fare related numi kya ni sure kaim leite detail leite ba then kidnapping hore kidnapping tore ko manipur police ki PRO na statement da dore ba CCMI kidnap tore mai maming di da dore but they are not able to show who are the kidnappers kidnap to gi mi do gi maming gi list le kidnapper gi list le tre otherwise what is the police CAPF and other intelligence agencies doing are they facilitating the sequence of events posa chilen happy to baina 6 to 7 months is now left hoji kaino me lore lo je June July August September October November December tha tare election to da ko tha tare chi manung da PR lak ngai da with the akoina mi da blame tong no ni ko ina ja akoina pawnela da blame tong no ba akoina khemchan da blame tong no ba akoina evidence da blame tong no ba center na to ne hai da ba situation se create to ra situation se create to ga na akoi myam je demographically akoi loi move to da khana da sauna da ngasai ge 1990 gi event do 93 gi event do re circulate to re ne ba naga ku gi lando video da kai da re circulate to re ne narrative ma saga na ba kan honari ba ngasai ge akoi je leimina ba sunga yadre hai narrative se saga na honari ba adugi condition do da why is the government facilitating the kidnapping of ai the government facilitate to edum hai ne ba ai mata da moi charges to so ai government facilitate to hai ne ba maram di mechanism ma lai ba sakar gi thabak to akoi su layman oi ta su khange google do ai da hang je ba bar ma ta hai ne da ai hang je na ai da kidnapping si kano thogan da na ba kari to ba yai after an event hangune ai da mayam layman mayam hang bi ba loin detail ai kani narrative si crime thokra matung da si lai da ne si to da adoi da is the government facilitating the kidnapping of these people and moina hana thadogan ma si do they know that these people have been killed sigre ai je government ji khanga jala matam sum lori se kai no karam negotiation no CSO ko chathari je swai da la kan di they are waiting for mathangi tha taruk se sida sugumba irang atopa event khara ga tholakini akoi yelong mi maru aina ko akoi gi keno su maru aina chochanpur fezol da leiba akoi gi ningthong matam da lakraba mi sing si su moi su maru load bagi tanja do hojik dakar oi na to di 1800 as success samna se
था तरुक तरेट मतुंग सुगुम इवेंट से सुम थोला कांदा कुकी की खुलाई पाइबा मैम सिना ngasai अखोइना हाइबा नार्को टेररिस्ट येलो मी नतबको नार्को टेररिस्ट सिंजना मोगी मचिन दा नोमै नमजलगा मोई ngangan दबिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड से कंटिन्यू तौबदा पीआर से कईगुंबा इफ सही था तरुक मतुंगदा इरांग से फतेना इलेक्शन तौबा सिचुएशन चादे people to people से contact लेना दे अदगी ngasai की आई वोटर्स सिंग दो आई लमदा मसा मसा मफम दे यौद्री लेत्री पीस इज नॉट देयर हायदी अदोय दादी अदुम ngasai की मोइना पामा कंडीशन अदुम तारेबा सी ताबा मतमदा अखोइना सेंटर दा ब्लेम तौबम फंगोयबा अदु मतमदा कई योंगमना अखोइ की another 10-11 months local government थमबनेबा local government जिता डिप्यूटी सीएम अनि थमेबा अरे चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनि थमेबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनि जे लाइन लाइना सी क्राइसिस से थोइनेबा अदोय दादी नोइदा लीडरशिप ता सीएम मैते सीएम मा डिप्यूटी सीएम अनि पिरे अदु बाउदा नोइ स्माइ खनार नोइ कवाइ लेमिनगे हाइनो खरा खरा दी येना दा यारोइना दिल्ली ना कोइ दोइने इजलक पगी मवंगदा अखोइ की लीडरशिप सिना तान दोरे हाइबसे आई सी हायरगा सेकेंड राउंड सॉल्यूशन जगे